amasoko yuzuye imbwa, ububiko n'izindi nzu nini cyane zibitsemo imbwa zirafunze cyane zitegereje kuribwa mu iserukiramuco ryo kurya imbwa Urine Meat Festival. Ni mu mpeshyi, abacuruzi b'Abashinwa barinjiza akayabo k'amayani ndetse n'abakiriya barabyigana cyane bitegura iserukiramuco ridasanzwe mu gace ka Yoni ho muri Gangxi ndetse no mu gace ka Jade Forest, Pinyin ndetse na Urine. Bijya gutangira hari mwaka wa 2009, abacuruzi bo muri Urine ndetse n'abarushimusi b'imbwa n'ababaranguzaga imbwa baricaye batekereza icyazamura igiciro cy'imbwa, icyahindura ubucuruzi bwabo, nuko bafata umwanzuro bashinga icyitwa Urine Meat Dog Festival, iserukiramuco ryo kurya imbwa mu gace ka Gangxi ndetse na Jade Forest. Bagombaga no gutegura ndetse no gutangiza igikorwa cyabo mu mpeshyi muri Summer Solstice. Niko gutangira muri 2010 ku ikubitiro imbwa ibihumbi 15 zahise zicwa, zirafatwa, zirabagwa ndetse kandi ziraribwa. Gusa igitutu cy'imiryango mpuzamahanga ndetse na leta y'Ubushinwa cyahise gituma abategura iri serukiramuco Urine Dog Meat Festival ubagabanya imbwa bari icyo gihe bageza ku mbwa ibihumbi 3, bategeka kuzajya barya imbwa ibihumbi 3 muri iri serukiramuco rimara iminsi 10 yonyine. Gusa ibi byari amarenza ngoyi kuko mu mihanda ndetse no mu byaro bigiye bitandukanye ahihishe hatagaragarira amaso imbwa ibihumbi ndetse n'amagana zaricwaga zikaribwa. Uretse kuri izi mbwa ibihumbi 3 zari zaremewe na leta y'Ubushinwa ndetse n'imiryango mpuzamahanga, nubwo yabyemeraga itabyemeye neza, yashakaga ihagarara ry'iri serukiramuco Urine Dog Meat Festival. Muri iri serukiramuco ubundi bigenda gute? Ritangira ku itariki 21 mu mpeshyi muri Summer Solstice, rikarangira ku itariki 30 n'ubundi ni mu kwa 7 mu mpeshyi Summer Solstice. Gusa igitangaje nubwo nyakabwana zicwa zikaribwa mu Bushinwa, 20% b'Abashinwa nibo bonyine barya inyama z'imbwa, bivuze ko 80% by'abene gihugu b'Abashinwa ntago barya imbwa. Bivuze ko amagana ndetse n'ibihumbi by'imbwa biribwa mu gace ka Gangxi ndetse na Urine biribwa na 20% bagize iki gihugu cy'Ubushinwa. Nyamara dore igitangaje, nubwo Abashinwa 20% aribo barya imbwa, miliyoni 30 z'imbwa zirebwa muri Aziya hose. Abashinwa bikubiye miliyoni 20 muri 30 ziribwa muri Aziya hose, zikubirwa n'Abagangxi ndetse n'Abayurine mu magana y'imbwa ndetse n'amagana ziribwa nabo. Ameza manini cyane bicaye bazengurutse bakikijwe inyama z'imbwa, Urine Dog Meat Festival ndetse n'inzoga z'akataraboneka, igihingwa cya rishi barishize inyama z'imbwa ndetse n'ibindi bihingwa Urine Dog Meat Festival. Gusa igitangaje, nubwo aba bantu bamara iminsi 10 yose bicaye barya imbwa binezeza, bari mu byishimo by'akadasohoka ndetse n'umunezero udasanzwe, Human Health Organization, umuryango ushinzwe ubuzima, watanze imburo y'uko umunsi umwe indwara idasanzwe kandi ikomeye cyane izatera abantu ikabazahaza ku buryo bukomeye, Cholera 20 Floods, ni indwara idasanzwe izajya yagukira mu ndwara z'izi mbwa ziba zirwaye maze bakazirya batitaye no ku buzima bwazo, gipfa ari uko yakaswe ikabagwa maze ikaribwa. Gusa nubwo ibingibi bivugwa n'uyu muryango ushinzwe ubuzima ku isi, inyama z'imbwa zikuyemo icyitwa vitamine EKF3 n'ibice 6, thiamine, riboflavin, niacin, iron, phosphorus, potassium, sodium ndetse n'izindi ntungamubiri. Urine Dog Meat Festival, ubucuruzi buhambaye ndetse n'iserukiramuco ry'igitangaza ritishimirwa na bake bari kuri iyi si dutuye. Gusa naha dusoreje ikiganiro cyacu, na Risina n'amayobera naho butaha. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube,
kanda subscribe ubundi ubashe kuba natwe mu biganiro byacu by'ubutaha naho ubutaha.